Abu Najih al-Albad ibn Sariya radıyallahu anh Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin şunday sözlerin ayta. Ul ayta Irbad ibn Sariya radıyallahu anh ayta: "Va'adana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mev'izatan wajilat minha'l qulub ve zarafat minha'l uyun. Faqulna ya Rasulullah فكأنها موعظة مودع فأوصنا." قال: "أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunday sözlerin jitkide Irbad ibn Sariya ul ayta: bir vaqt Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizga şunday kishli va'az siyladi deydi. Şunday va'az qildi deydi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bizning qalblarimiz yumshardi deydi. Ko'zlarimiz yoshlar bilan to'ldi deydi. Ham biz aytdik: "Ey Rasululloh, ey Alloh taolaning elchisi, bu savbullashuv va'azi kibik deydi. Bu savbullashuv va'azi kibik deydi. Bizga vasiyat etdi, bizga nasihat qildi." Ham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta: "Usikum bi taqvallah." Men sizga vasiyat etib aytam, taqvolikni deydi. Alloh taolo qarshida taqvo bo'luni deydi. Eng birinchi vasiyati Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ham tinglov ham bo'ysunu, agarda sizning ustingizdan hatto qul yetakchilik etsa-da anga bo'ysunu deydi. Ham durustlikda sizdan so'ng keluvchilar turli ixtiloflar ko'rilar deydi. Bek ko'p ixtiloflar, bek ko'p qo'ma qarshiliklar bilan uchrashurlar deydi. Sizdan so'ng keluvchilar deb Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi. Ham shunday vaqtda nishlarga so'ng turli qarshiliklar, turli avurliklar, turli fitnalar, turli ixtiloflar chiqqanda nishlarga so'ng degach Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ana da anlatib beradi. Ya'ni sizdan so'ng keluvchilar bek ko'p ixtiloflar ko'rilar deydi. Ham shu vaqtda fa'alaykum bi sunnati, siz mening sunnatimga tutuning'iz deydi. Va sunnatil xulafa'ir roshidinal mahdiyin, ham mendan so'ng kelgan to'g'ri yo'lda bo'lgan, rashid bo'lgan xaliflarning sunnatiga tutuning'iz deydi. Addu alayha bin nawajiz, ularga o'zingizning o'rt tishlaringiz bilan yopishing'iz deydi. Ya'ni mana bu oxirgi o'rt tishlaringiz bilan, sheyni turgan tishlaringiz bilan yopishing'iz deydi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Va iyyakum va muhdasatil umur, ham saqlaning'iz dinga yangilik kiritirga, durustlikda har bir bid'at ul adashuvdir deydi. Har bir bid'at ul adashuvdir deb Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi. Boshqa rivoyatda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi: "Laqad taraktukum alal bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik." Boshqa rivoyatda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi: "Men sizni oq narsada qoldirdim" deydi. Aning tuni kun kibik oshiq deydi. Ya'ni Qur'on ham sunnat u kun kibik oshiq. Ham kim mana shu yo'ldan toypila ekan, ul halak bo'lur deydi. Halak bo'lur deydi. Ya'ni dunyosida, oxiratida uning hasratga tushadi. Endi hurmatli jamoat, mana shu ushbu ulug' hadis haqida bir necha so'z aytib o'tasi keladi. Birinchidan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o'zining sahobalarına va'azlar siylatirgan bo'lgan. Ularga dinni, Alloh taolani, jannat bilan jahannamni, bizning dinimizni anglatib siylatirgan bo'lgan. Ham sahobalarda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemni yaxshilab ig'tibor bilan tinglaytirgan bo'lganlar. Hatto qush ularni og'ash deb o'ylab o'tirliq holda bo'lgan. Endi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem shunday kuchli ham yaxshi ettirib siylatirgan bo'lgan. Ham hatto ular aytdilar: "Wajilat minhal qulub", bizning ko'ngillarimiz, qalblarimiz nishkardi deydi. Ko'zlarimiz yoshlar bilan to'ldi deydi. Ham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nindidir shu va'azni siylagach, ali sahobalar aytdilar: "Jetdi endi, to'xta" deb. Balki ey Rasululloh, biz sizlar bu savbullashuv va'azi deb bizga vasiyat qildi. Tag'in ustama ravishda so'raylar. Ya'ni ilm olasizlari kela sahobalarning
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Hem de indi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en birinci vasiyet etip usikum bi takvallah deyip min sizge vasiyet etip aytam takva bulunuz. Allah Teala'dan korkunuz. Saklanınız Allah subhanahu wa ta'ala'dan günahlar işlevden. Takva degen söz ol hürmetli cemaat Allah Teala'nın gazabı arasında perde kılu. Allah Teala'nın emirlerini ötep tıyganlarından tıyılıp. Allah Teala'nın emirlerini ötep tıyganlarından tıyılıp biz perde koyabız Allah subhanahu wa ta'ala'nın gazabından utundan. Mana bu takvalık bular. Şulay bir galimden kilip sıragaç nerse ol takvalık digeç ol ayta көз алдыңа ketir şenişkili yolunu dey. Yani yolda şenişkiler var. Sen ol yoluna neşik öteşeksin? Tigi kişi ayta men her adımını qarab öteşekmin dey. Yani şenişkiye basmaz için yeysanı şidletip uzasın, yeyse basmışı atlap üstünden atlap gidersin. Şenişkili yoldan bir kimde şenişki üstünden barmay. Şunda Peygamberimiz, şunda tigi galim ayta mana şu bula ol takva dey. Yani kişi birer amel kılıp aldığından bu işin halal mi, yeyse haram mı, yeyse sünnet mi, yeyse bid'at mi, Allah Teala karşında bu iş razı bulam Allah Teala bu amel bilen, yeyse kirisinçe Allah Subhanahu wa Teala'nın aşıvı düşemiş şu amelge her bir amelin, her bir işin, hatta her bir sözün, her bir oyun uylap, fikirlep amelde kılav. Bu takvalık. Allah Subhanahu wa Teala takva bularga bizga qadar kelgan ümmetni de hem bizni de şuşuna şakıra. Nisa surasında Allah Subhanahu wa Teala ayta: "Ve laqad wassaynallaziina utul kitabe min qablikum ve iyyakum an ittaqullah." Derslikte biz vasiyet etip kaldırdık de Allah Subhanahu wa Teala kitap ehillerine sizge kadar kiluşilerge hem sizge de şulay okudu Allah Teala karşısında takva bulurga. Yani Allah Subhanahu wa Teala'dan saklanırga günahlı ameller kılıdan. Allah Subhanahu wa Teala'nın emirlerini ötep tıyganlarından tıyılıdadır. Allah Subhanahu wa Teala Kur'an-ı Kerim'in büyük köp orunlarında şuşunun hakkında ayta: "Ya eyyühellezine amenuttakullaha ve la temutunne illa ve entum muslimun." Ey iman getirgen bendeler, Allah Teala'dan saklanınız, korkunuz. Hem ölüp gitkende Müslüman halinde gene ölüp gitiniz. Yani bunun hakkında ayetler büyük köp. Her cümga şeyler aldığından Arapça hutbe etilgende de Allah Teala'dan takva bulu hakkında ayetler ayetiler. Bunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her cümga sayın ayettirgan bulgan. Hatta kişiler kumullarında kaldırıp kalplerinde sindirsinler için takvalıkның ne kadar mühim hem ne kadar gerekligin anlasınlar için. Şulay yok Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta özünüzün emirleringizge buysununuz dey, alarını tınlağız dey. Hem Kur'an-ı Kerim'de ayette var ve ul atiullah ve atiur rasul ve ul emri minkum. Allah Teala'ga hem onun ilçesine hem sizin üstünüzde yetekçilik kılışı emirlerge buysununuz dey. Endi eğer de emirler günahlı amelge şakıra iken o vakitte andı şakta bir kimge de buysunu yok. La ta'ate li mahluk fi masiyetil halik. Allah Teala karşında günahlı amellerde bir kimge de itaat yok diyen kavide var. Şuna göre indi günahka şakırılgan vakitte Allah Subhanahu wa Teala'nı yine tınlarga gerek. Çünkü Allah Subhanahu wa Teala günahka şakırmay, hayırlılıkka şakıra. Endi günahka şakırılgan vakitte itaat yok. Bunun hakkında indi barcha bizga da ma'lum. Şulay hürmetli cemaat, şu hadisten biz anlayız sahabalarımızın nişek mana şu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ilim alırga tilegenliklerin. Alar özleri soruyorlar: "Ey Resulullah, yani kalpleri yumşargan, ko'ngillerinde yaşlar tulgan, indi ciddi demiler, ey Resulullah bizge vasiyet kıl deb özleri soruyorlar şu vasiyetni." Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şulay devam etip ayta: "Dürsükte sizden son kiluşilerdi. Sizden son yaşayışlar büyük zor ihtilaflar, büyük zor fitnelerge aşırırlardı. Büyük zor fitnelerge aşırırlardı. Hem bu şınnatta dürüstlükke açtı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ulgaş bir ne kadar vakit ötkenden son
Килеп чыкты шушындый төрле фитнәле ниләр. Һәм бүгенге көнгә кадәр ул дәвам итә. Һәм менә шундый фитнәле, ихтилафлы вакытларда нәрсә эшләргә соң дигән вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзе бәян кыла. Фәалейкум бисуннати. Минем сөннәтемә иярегез ди. Һәм халифләрнең сөннәтенә иярегез ди. Ушбу дүрт халиф Абу Бакр, Умар, Усман, Али радиллаһу анһумның шушы дүрт халифның сөннәтенә иярегез ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм башка бер аятта Аллаһ субханаһу ва тааля шулай әйтә: "Ва ин таназаътум фи шайъин фардуһу иля Аллаһи ва расул." Әгәр дә сез берәр нәрсәдә бәхәс чыга икән, берәр мәсьәләне сез аңламыйсыз икән, бәхәсләшә башладыгыз икән, ихтилаф чыкты икән, нәрсә эшләргә ул вакытта? Аллаһка һәм аның илчесенә кайтарырга. Коръәндә һәм сөннәттә аның җавабын табарга, гыйлем әһелләреннән сорап, дин әһелләреннән сорап, укыган кешеләрдән сорап, шул рәвешчә генә без хаклыкны аңлый алабыз, дөреслекнең кайда икәнлеген ачыклый алабыз. Инде теләсә кемне тыңлап, мин тегендә шушылай ишеткән идем, шулайдыр ул. Мин бу китапта шушылай дип укыган идем, шулайдыр ул. Тегендә теге кеше шушылай дип әйтте, шулайдыр ул дип. Әгәр дә гамәл кылабыз икән, Аллаһ һәм аның илчесенә кайтармыйбыз икән, менә бу бәхәсләрне, төрле ихтилафларны, төрле карашларны ул вакытта халак булачакбыз. Кытылу булмаячак, таркалу булачак. Шуңа күрә инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Менә шу сөннәткә урт тешләрегез белән ябышыгыз" ди. Урт тешләрегез белән. Әйтми алгы тешләрегез белән ди. Алгы теш белән әйберне тарта башласаң, алгы тешләрең сана да чыга. Урт тешләрең белән ябышсаң, ул ныклырак һәм көчлерәк була. Һәм шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аңлатып китә менә шу дингә кертелгән яңалыкларның начарлыклары хакында. Ва ияkum ва мухдасатил умур. Һәм дингә яңалык кертүдән сакланыгыз дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә. Әгәр дә дингә нинди генә яңалык булмасын, ул начар, дөреслектә һәрбер бидгат ул адашудыр. Һәм башка риваятларда китерә, һәрбер адашу ул уттадыр. Шуңа күрә инде әгәр дә дингә төрле яңалыклар, бидгатлар керә икән, бу адашу була. Һәм моның урыны ул утта була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям: "Ман ахдаса фи амрина хаза ма лайса минху фахуа раббун." Кемдә кем безнең динебезгә берәр яңалык кертә икән, берәр бидгат кертә икән, ул кире кагылыр ди. Кабул ителмәс шушы бидгат гамәл ди. Һәм һәрбер бидгат ул билгеле бер сөннәтне үтерә. Шуңа күрә инде мөмин мусламан һәрбер гыйбадәтне кылган вакытта уйларга тиеш. Бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның сөннәтенә туры киләме? Бу Абу Бакр, Умар, Усман, Али радиллаһу анһумның сөннәтенә туры киләме? Бу диндә булган беренди яңалык бидгат гамәл түгелме икәнлеген карарга тиеш. Намаз мәсьәләсе булсынмы? Курбан мәсьәләсе булсынмы? Дуга мәсьәләсе булсынмы? Дәгъват мәсьәләсе булсынмы? Нинди генә мәсьәлә булса да, без моны берлегә тиешбез, өйрәнергә тиешбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның сөннәтенә туры киләме икән, яисә сөннәтенә туры килмиме икән? Чөнки инде әгәр дә кеше бидгат кыла икән, ул Аллаһ субханаһу ва тааля каршында гынаһлы була. Ва кулу каули һаза ва астагфируллаһ ли ва лакум. Алхамдулиллаһи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулил Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин. Инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ушбу хадистә безгә аның сөннәтенә иярүнең никадәр кадерле һәм никадәр мөһим икәнлеген аңлата. Һәм беренди ихтилаф, беренди бәхәс мәсьәләсе чыга икән, без моны иң элек сорарга тиешбез. Аллаһ субханаһу ва тааля һәм аның илчесеннән, ягъни Коръәни Кәримнән һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисләреннән табарга тиешбез. Әлбәттә инде безнең моңа гыйлемебез аз. Шуңа күрә инде без моны сорарга тиешбез гыйлем әһелләреннән,
Ничек итеп Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлламнән сахабалар сорый торган булганнар: "И Расулуллах, аусыйна, безгә васыять әйт." Һәм нинди генә берәр мәсьәлә була икән, гыйлем әһелләреннән сорарга кирәк. Теләсә кемнән түгел, укыган кешедән, гыйлемле булган кешеләрдән моны сорарга кирәк. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә: "Һәрбер бидгат ул адашудыр" ди. Димәк, бидгатның яхшысы һәм начары юк. Һәрбер бидгат дингә кертелгән яңалык, ул начарлык булып тора. Һәм бер вакыт бер кеше Саид ибн Мусайиб рахимахуллаһ вакытында таң аткач намаз укый. Инде таң аткач без беләбез, иртәнге намазның мисал өчен 2 рикат сөннәтен кыска итеп укырга кирәк. Беренче рикатта Кафирун сүрәсе, икенче рикатта Ихлас сүрәсе, яисә башка сүрәләрдә укырга була. Әл-мухим аны кыска итеп укырга кирәк. Бу кеше 2 рикаттан күбрәк итеп һәм озын итеп рукуклар кылган, озын итеп сәҗдәләр кылган. Һәм Саид ибн Мусайиб әйтә, бу кешегә бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлламның сөннәтенә туры килми ди. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлламның сөннәте буенча кыска итеп укырга кирәк. Сөннәт намазы, фарызны озын итеп. Һәм бу кеше әйтә, син уйлыйсыңмы, Аллаһ Тәала мине намаз өчен җәзалар дип? Ягъни мин намаз укыган өчен Аллаһ Тәала мине газаплар дип уйлыйсыңмы дигәч, Саид ибн Мусайиб шундый алтын сүзләр әйтә. Юк ди. Ул сине намаз укыганың өчен газапламас, җәзаламас ди. Ләкин ул сине Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлламның сөннәтеннән тайпылганың өчен җәзалар ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлламның сөннәтеннән тайпылган өчен ул сине газаплар ди. Намаз өчен түгел. Шуңа күрә инде хәтта теге кеше намаз укый, яхшылык кыла, ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлламның сөннәтенә каршы килә. Шуңа күрә инде бидгат гамәлнең начары, яхшысы юк. Алар бөтенесе дә начар. Һәрбер бидгат ул уттадыр, һәрбер бидгат адашудыр һәм һәрбер адашу уттадыр дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә. Инде Аллаһ субханаһу ва тааля безгә хәерле тормышлар, иминлек, тынычлык насыйп итсен. Аллаһ субханаһу ва тааля төрле фитнәләр, авырлыклар, ихтилафлар килгән вакытта аның китабы Коръәни Кәрим һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлламның сөннәте белән яшәргә насыйп итсен.